kita mix agak bahasa Inggris nggak apa-apa ya. Jadi ini pertama kali, this is the first time Pak, pertama kali CEO kami datang ke Indonesia Timur ke medianya Pak. Jadi ini kita ke Tribun Pak, ke Tribun Timur karena kita sangat respect, kita sangat apresiasi Tribun Timur di sini. Jadi saya perkenalkan this is Vikram Sinha. Vikram, nice to meet you. Direksi yang juga hadir di sini. Kemudian kalau yang di sini udah kenal ya Pak Bayu dan juga Pak Rusdi. Ini adalah pembina di sini Pak. Ini adalah SPP Region dan juga Head of District yang ada di regional yang pusatnya ada di Makassar. Where is Widya Purnama as a CEO? Before Widya Purnama as a CEO Indonesia. Pak Hari Kartana. Before Hari Kartana. Sebelumnya. Pak Indra. Indra Setiawan. Sebelum Indra Setiawan. Ngetes ini. Pak I Cahyono. test her. Pak Cahyono. Cahyono. Cahyono the first and the second CEO. Oh. Ya. Saya jual kampung ini. So how long you in charge in this? I stay in Indonesia past this 4 years now. 4 years Yeah, now. I stay. Okay. But Let's be like so 4th January 2022 yes. from Indosat Ooredoo, we Yeah. became Indosat Ooredoo Hutchison. Yeah, yeah. But I always tell everyone, we are just Indosat. Yes. Because Indosat is Yeah, the yeah. anchor. You know, they support. Yes. So, Mohan Maaf, my bahasa sedikit. No problem.